дар доираи конферонси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе форуми такмили ҳамкориҳои фаромарзӣ барои устувории об ва муқоимат бо иқлим баргузор гардид. форум таҳти раисии Ҷамшед Шоимзода, муовини вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, дар кори он намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, вазирони обу энергетикаи Қазоқистон, Туркманистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, ташкилоти байналмилалии молиявӣ, минтақавӣ ва коршиносону муҳаққиқони соҳаи обу иқлим ширкат варзиданд. Баромадкунандагон зимни суханрониҳои худ бо ёдоварӣ аз иқдомоти роҳбарияти олии мамлакат дар самти эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли ҳифзи пиряхҳо таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба вазъи кунунии пиряхҳо дар қаламрави Тоҷикистон ҷалб намуданд. Иброз гардид, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ҷумлаи он кишварҳои рӯ ба тараққӣ мебошад, ки дар баробари таъсири паёмадҳои тағйирёбии иқлим осебпазир боқӣ мемонад. зеро бо назардошти паёмадҳои харобиовари офатҳои табиӣ, Тоҷикистон ба масъалаи тағйирёбии иқлим ва устувории муҳити зист таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. ҳамин аст, ки tashabbusҳои Тоҷикистон дар самти обу иқлим тавассути 14 қадномаи Маҷмӯъаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пуштибонӣ ёфтаанд. نکته برجسته‌ای که ما باید دقت کنیم و از آن بهره ببریم این است که فعالیت‌های حفظ محیط زیست رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی با سلامتی اهالی دارد و ما باید کوشش کنیم که این فعالیت‌ها هم با کشورهای دیگر به صورت یکجا انجام شود، چون می‌دانیم یک کشور به تنهایی نمی‌تواند از اقلیم خودش، از هوای خودش محافظت کند. نیاز به همکاری‌های بین‌المللی هست. و دو، در درون هر کشور وزارت‌ها، سازمان‌ها، کمیته‌ها باید با هم دست به دست هم بدهند. می‌دانیم که جمهوری تاجیکستان برنامه سلامت یگانه را قبول کرده است با قرار حکومتی. سلامت انسان در کنار سلامت حیوان و در کنار سلامت محیط زیست و این نشان دهنده آن است که از لحاظ سیاستگذاری‌ها برنامه‌ها آماده است، ولی نیاز هست که وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از نزدیک با یکدیگر کار کنند. یکم. دوم، ما باید بدانیم گرم شدن زمین یک موضوعی است که انکارناپذیر است. تذکر داده شد که در شرایط امروزه جهان همه منطقه‌های دنیا به خصوص کشورهای رو به ترقی با مشکلات جدی تغییریابی اقلیم که یکی از سبب‌های اساسی به وقوع آمدن آفت‌های طبیعی میباشد روبرو شده است. زیرا از تاثیر پیامدهای خرابی‌آور آفت‌های طبیعی در برابر تلفات جانی به اقتصاد کشورها ضرر جدی مادی و مالیوی نیز میرسد. در این ضمن ضرور شمرده شد که با مقصد حل چنین تهدیدهای گلوبالی از عملهای هماهنگ شده مشترک به خصوص طریق مبلغ گذاری به ساحه اقلیم کار گرفته شود. Население, как известно, играет огромнейшую роль в обеспечении стока центральноазиатских рек. Мы от этого форума ожидаем хороших инновационных решений, как поступить в дальнейшем, чтобы приступить к фактическому сохранению ледников. таъкид шуд ки Тоҷикистон чун ҳамеша омода аст дар масири ҳифзи захираҳои об аз ҷумла пиряхҳо ва устувории иқлим иқдомҳои созандаи худро идома диҳад. таъсиси эътилофи қавӣ ва фарогир аз ҷониби кишварҳои рӯбатараққӣ ва шарикони рушд барои таблиғи дастаҷамонаи ислоҳоти байналмилалии низоми маблағгузории иқлим ва бунёди ояндаи устувор барои наслҳои оянда амри муҳим дониста шуд. иштирокчиён изҳори боварӣ намуданд ки ҳамоиши имрӯза барои тақвияти саъю кӯшишҳои муштараки минбаъдаи кишварҳо дар муқоимат бо тағйирёбии иқлим ва ҳифзи захираҳои ҳаётан муҳими оби сайёра нақши муҳим хоҳад гузошт.